Kwaba kuhle kuphinza ngihlangane nawe embukele etindzabeni telwimi lesiswati la ku SABC lesitethula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi nathi letihambe embili. You go to rural areas, people now switch on. I used to go to my grandmother's home with a thatch roof. She didn't have electricity. Much later she had electricity as I visited her. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kukhula kwekungalingani mhlaba wonke jikelele kuletha kungadindi. The first and only time that we are looking into allegations against Mr. Matlala relates to the 360 million rand tender. Eparlamente lamuhla Advocate Andrea Johnson lo inhloko yesikhungo lesilwisana nebugebengu lesitimele ucekwe likomiti lesikhashane ngendlela lekwaphathwa ngayo itender ya 360 million wemarandi. AFCON is so important that we can't make big changes now. Umqeqeshi webafana Hugo Broos uthi 80 wema% welicembu lakhe lelitawudlala ku-Africa Cup of Nations enyangeni letako eMorocco selihlangene. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi kukhula kwekungalingani mhlaba wonke jikelele kuletha kungadindi. Mengameli bekaphendvula imibuto eParlamente endlini yaba yesikhulu. Uvetile futhi ukuthi kungalingani kuyachubeka nekubasilonza lesingapholi kuleli. Ramaphosa uchubeke wathi kweswela nekungalingani kubangelwa kukhula kancane kwemnotho, dingcinamba kutetimali, kusebenta ngalokweqile kwatakhiwo ncandi, bugebengu nekucikatela kwemakethe yemisebenzi. Ngemva kwekhathazeka kwetakhamuti ngenyuka kwetibalo tebugebengu lobuyamene nemagenge emalunga eParlamente abude Mengameli Cyril Ramaphosa ukuthi yini lento angihulumende ecedza ngalesihlava. Mengameli uphendvule ngalendlela. Gang violence is becoming too rife in our communities. Extortion is becoming too rife, and the police are setting up those various structures, those task teams that are going to be studying very carefully the manifestation of this acts of criminality and dealing with them. I do have the confidence that we will be able to make success. Members of the community know who stole what. They know who broke into somebody's house. They know who carries a gun illegally. They know who shot whose child. They know, and we say, let us therefore all work together. Mengameli uthi nanoma ngabe kungalingani ichibeka nekudiphe imandla kuleli kepha uhulumende kunyendela kwendako ukuthuthukisa abantu labaswele. Rural areas, people now switch on. I used to go to my grandmother's home with a thatch roof. She didn't have electricity. Much later she had electricity as I visited her. Ramaphosa uthi usukumisa lithimba lelitawuhlola labafuna sikhundla semcondziso bashushisi njengoba isikhathi sashamila bhadohisi emaphethelweni ekupheleni kwaBhimbidvwane lomnyaka lotako. Sikhulu semaphoyisa kumasipala lomkhulu wasekurulweni Jabulani B Mapiyeye sithi kwaba nekungenelele etinhlelweni tekucasha kulo masipala. Ethula bufakazi kukhomshana yamadlanga Mapiyeye uvete ukuthi wathola incwadi levela kulinda Xasheka lo inhloko yetekucasha kulo masipala lecela ukuthi silulwe isikhathi sekusebenta saloyo bekalisekela lesikhulu Goodman Mzolo. Mapiyeye utshelele komishana ukuthi kuthatha inqumo letifana leti betengasiwa umsebenzi waxasheka wexwayisa ukuthi kufaka sadla kwakhe kucekela phasi ihlelo letingitho kuloliphiko lomaphoyisa amasipala wasekuruleni. The powers to appoint, discipline and transfer rest with the chief of police. Elizabeth Leqoko Brigadier Julius Mkhwanazi lomisiwe umsebenzi njengelibambela esikhulu seliphiko lomaphoyisa amasipala ekuruleni. Mapiyeye utshele komishana ukuthi atanga kube khona inzima la idlalako kulolo hlelo. Uvete ukuthi emva kwecoka kwakhe Mkhwanazi uthi wase ucasha abantu ngaphandle kwekulandzela umthetho. Wakhuphula abantu emisebenzini. Wahlela netiwombe telihlolo lwati lwemsebenzi ngaphandle kwekulandzela tindlela letingito. Brigadier Mkhwanazi, with the support of the city manager, that is Dr. Imogen Mashazi, has over the years brazenly disregarded my authority as the chief of police of EMPD. Kuvele imniningwane leshacisayo ngentento tebugebengu nengohlalo kuloliphiko lekuthiwa tinhloko talo masipala. Ethula ubufakazi bakhe kulikomishana Mapiyeye uchaza ukuthi emva kokuthi abe nekusola ekucokweni kwabantu bekade bafaka icelo temsebenzi emkhathini kwenyanga yenkwekweti nakholwane kulomnyaka
wamiswa emsebenzini ngenyanga yengci ngaphambi kokuthi alusebenze lolu dzaba. This happened around May, June. In August, I was sent home. So I was suspended. So I could not then have the luxury anymore of following up all these other activities. Le komishana solo yaqhubeka nemsebenzi wayo. Parliamente lamuhla Advocate Andrea Johnson lo inhloko yesikhungo lesilwisana nebugebengu lestimele ucekwe likomiti lesikhashana ngendlela lekwaphathwa ngayo ithenda ya 360 million rand leyatholwa nguVusumuzi Cat Matlala. Emalunga lelikomiti asola lesikhungo ngekuhluleka kuhlolisisa timphepha taMatlala lekhomba ukuthi asinaki nasicasha. Inhloko yeliphiko lolitimelo loluphenya ngenkohlakalo Advocate Andrea Johnson itshele likomiti leParliament ukuthi yakhuluma nakomishana wemaphoyisa kwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi ngaphambi kokuthi akhulume nebetindzaba mhla tisithupha ngenyanga yaKholwane lomnyaka losedulu. Johnson uthi umhlangano wakhe naMkhwanazi bohlose ukucacisa ngetingcinamba letidzinga kunakwa ngekushesha kulesifundza letifaka ikhatsi nekuhlakata kwelitsimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Johnson uphinze wabutwa ngengenelela kwelitsimba lakhe nalakwenda ngesikhathi sekuboshwa kwenhloko yetebunhloli Jene Nedumsani Khumalo. We did engage with General Mkhwanazi in my time as IDEC when these investigations of the matters that were referred to IDEC by Mr. Adams. Johnson uthi kuboshwa kwaKhumalo kungaphansi kwe-IDEC njengoba yaphenywa ngenkohlakalo. Ugcizelele ukuthi bayaqhubeka nekuphenya tinsolo labukene nato. Kanti kuboshwa kwakhe kungaphansi kwesigaba se-27 lesingaphansi kwemthetho-sisekelo. If you just take the Khumalo matter, just stand alone. Of course, the members of this House can say, what were you doing? That is a standalone matter. What is it doing in your mandate? It is in our mandate in terms of there is corruption. Johnson utshelele likomiti ukuthi lithimba leliholwa nguye leliphenya inkohlakalo lakhuluma naVusumuzi Cat Matlala ngesikhathi liphenya inkohlakalo yethenda ya 360 million rand. Uthi ngaleso sikhathi Matlala bekangasayishwa. Ngemva kwaloko ngenyanga yendlovane lovisi lakhe latfola incwadi lethi Matlala uyasolwa ngekukhwabanisa nenkohlakalo lebandzakanye emalungu embutho emaphoyisa. The first and only time that we are looking into allegations against Mr. Matlala relates to the 360 million rand tender that was awarded and then subsequently cancelled sometime this year. Ngiyaqhubeka kuhlala kwaleli komiti. Kuletinye ke masibiye titolo. Hulumende weNingizimu Afrika uthi akuphenywa kucasha kwemadvodza la-17 kuleli kulase-Ukraine. Asikwemukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. I-SABC nguyona itawusakata ngalokusemthethweni i-G20 SA 2025. Indvuna yelitiko letempilo Dr. Aaron Motsoaledi yexwayisela abahambeli umhlangano we-G20 wetindvuna ipulukwane ngekwanza kwekwendiwa kwemali kusetshenziswa tempilo. Kanzi uthi ukhathatekile ngekusetshenziswa kwelisito letempilo bese kuthi lolusezingeni lesetulu luthola ngilabakhethekile. Akhuluma netimvuna tetempilo kanye netikhulu Motsoaledi uthi kufuze bafunze kulabane lwati mhlaba wonke jikelele kuqinisekisa ukuthi imali tetempilo tiyatholakala. Ngesinyathelo sematike tempilo kutesekela labaswele ngemshwalenso wetempilo velonke. I really want to emphasize that we must also be vigilant against the pervasive threat of financialization of health, whereby health care becomes a marketable commodity that is available to only those who have, but not to the rest of us. Elitiko letempilo Dr. Aaron Motsoaledi incuse ukuthi kube nekutibophelela kunkontileka yemhlaba lensha yekucedza imigomo. Ithi lenkontileka kumele umnyombo wayo ube nekwabelana ngetebuchwepheshe nekushintshiselana. Dr. Motsoaledi uphindze wathi kunesidingo sekuthi kuphuthunyiswe kwenganyelwa kwetimali kute uba nekusimamisa lokucedwa kwemigomo. The task before us of achieving universal health coverage, of building a truly equitable pandemic response system, of defeating non-communicable diseases and antimicrobial resistance
may seem impossible to some, but we are the G20. We possess the resources, the science, and the political will to make it real. Lo mhlangano wegcina emalungiselelweni emhlangano webaholi be-G20 lotawubanjelwa eJozi kungakapheli lenyanga lesetulu. Tinhlangano temphakathi tincuse uhulumende wakuleli newesifundza ukuthi uthembe umsebenzi lewutwendako emangweni. Lokhu kulandzelwa umhlangano wabo wekucala lo ubusembombele eMpumalanga lobuke kuhlukunyeta ngebulili nekubulala. Nomalanga Ngwenya lokhulumela inhlangano isonke Gender Justice uthi tinhlangano letingenti inzuzo letilwisana ngekuhlukunyeta ngebulili tingayakhashane kakhulu ekulwisaneni nalesihlava uma uhulumende angadeseka. Sifundza seMpumalanga saba sekucala kusukumisa umkhandlu wekulwisana nekuhlukubeta ngekwebulili inhloso kubuka incubekela phambili ngekucala kwekusetshenziswa kwemasu ekukhalima lokuhlukubetana tibalo takamuva temaphoyisa tikhomba kwenyuka kwekuhlukubetana ngekwebulili lokusetulu kulesifundza. The government can rely more on civil society organizations to bring in the expertise as well as to bring in the experience and do the work on the ground. Ngekusho kwaNgwenya kunyenti lokwenta ukuthi kube lukhuni kulwisana nekuhlukubetana ngekwebulili. When we look at our communities, they are very vast. I mean, we are speaking about rural communities. It's very different from Gauteng. We are talking one person moving from one area to the next. It's number one, expensive when it comes to transport. Ndvunankulu wesifundza seMpumalanga lophinza abe ngusihlalo wesibili wemkhandlo lolwisana nekuhlukubetana ngekwebulili Mandla Ndlovu uthi bomasipala sebaqalile kulwisana nesisusa salesihlava se-GBVF. We are happy that we have established a rapid response team on gender-based violence in all the municipalities in the province, and they are all functional. We are happy that also the civil society is joining hands with us to fight this GBVF. Ndlovu uthi unelithemba lekuthi sitawuncoshwa lesihlava. Tiyanza tigameko tekubulalana kwebantfwana labama-teenagers kanti sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe yini lepephethelekisa lesihlava uphendvule ngalendlela. Lento ama-gangsters kumele nje kungenelelo nje ngempela sibakhuza abantwana uqedwe lento ama-gangsters mhlawumbe ngaphela yonke into yokubulala kwabantwana ihlazo phela lile selenza. Amalungelo eyiwona awenza ukuthi abantwana bese bayayibulala ngoba awusakwazi ukukhuza bahamba amathaveni baphuza umuthi umama uthi ubeka umbono ekhaya bayinkinga ezikolweni lapha abothishela uma abantu babeka umbono bayahamba bona baphathela abothishela imimese. Ama-drugs anomthelela kakhulu umsakazi ekulweni kwabantwana abafundi amaqembu akhona ngaphakathi ezikoleni and uma uthi uyabalamula laba bantwana balamuleki ngendlela abenza ngakhona. Imvulele bangayonke le mvulele kubulalana kusibantwana nasebaye etikoleni bafika etikoleni bafoma emagenge bangasalandzeleli imfundo. Bantwana banamhla abakakhulisekanga ngendlela lefanele, bantwana banamhla abasakhulisekanga ngendlela lebantwana bakuzala bebakhuliseka ngayo. Bantwana banamhla abati ukuthi kumele ujeze mangabe wende involeni, sebamane badendela nje banemalungelo kakhulu. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Kulandzela sigameko sekubulawa kwemantfombatane lamabili eMamelodi emalangeni lambalwa lengcile lekuthiwa babulelwe ngulelinye lijaha lebelikadze linabo ngaphambi kwekuthi kwenteke lesigameko. Kube khona takhamuti letivakase kukhatsateka nekudvumala ngemmeli wemsolwa longumuntfu lomsikati. Letakhamuti tivakwa ngathi umuntfu lomsikati ucindzetela abantfu labasikati uma tawumelwa umuntfu losolwa ngesehlakalo lesinje. Kepha kuvaka banti-ke ngetemtsetfo lelawula abameli emoyeni sikhuluma nesati setemtsetfo JB Sibanyoni. Asikubingelele Kumbanyoni sikwemukele tindzaba tesiswati la ku SABC. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nakubabukeli betindzaba tesiswati ngithi kuhlwele. Sibanyoni mhlambe kafishane nje ithini imithetho lelawula abameli futhi ingabe isebenta ngekufana yini kulabo labatimele nebembuso? Isebenta ngokufana ngobe lapha e-university abameli bafunda kanye nabashushisi bafunda kanye nalaba abagcina sebama magistrates abanye bagcina ba ama-judge umthetho munye kodwa ke kuthi uma sebaqala bayosebenza bese ke kuyahluka ukuthi omunye ukhetha ukuthi uyoba ummeli ozimele yena ngokwakhe
omunye wekhetha ukuthi ayosebenzela umbuso abe umshushisi mhlambe ngohamba kwesikhathi agcine magistrate mhlambe ngohamba kwesikhathi futhi agcine judge kepha ke umthetho munye wabo bonke abantu esithi abameli izazimthetho. Kulesigameko Sibanyoni saseMamelodi letinye takhamuti tikhala ngekuthi umsolwa umelwe ngumumfu lomsikati wena uthini ngaloko? Mina ngithi la South Africa nakumanye amazwe kuthiwa nangabe ungumeli awukhethi ukuthi umuntu wenze liphi licala futhi awukhethi ukuthi lo muntu lona oyi victim abe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane umake noma ubabe kanti ke futhi awukhethi nanokuthi umphakathi uthini unesibophelelo sokuthi uma umukelo waba ngummeli kufanele ukuthi wenze ezobulungiswa eNingizimu Afrika isibiza ukuthi justice yiyo into ebalulekile kakhulu. Kafishane nje Sibanyoni futhi sesivala lo mmeli bekanalo yini lithuba lekulandvula kumela lomsolwa njengoba ngummeli wembuso? Cha, akanalo nelincane. Asinalo ilungelo lokukhetha ukuthi leli cala licala elingasilihle unpopular angilifuni la uthi wena awufuni ukuthatha licala kula utholakala ukuthi mhlambe uba conflicted nawe mhlambe wazana nalo omangalile ebese ubona ukuthi lona ungumangalelwa awukwazi ukumela ngobe isilungu kuthiwa i-conflict of interest. Sibonga kakhulu JP ngesikhathi sakho. Loyo ke bekungu JP Sibanyoni losadi setemthetho asichazela kabanti ngemithetho lelawula abameli bakuleli labatimele nebahulumende. Tati tithi lokuphela kwelicala lelidvonse iminyaka lelilinganiselwa kule mimbili emkhathini weVodacom nesisebenzisayo sangaphambilini iNkosana Makete lekusencesheteliswa kwakhe ngekusungula iPlease Call Me kutawuletha lutindo kule nkampani yetekuchumana. Thembeka Sobeka losuka eMayenzo Asset Management uthi nanobe ifihliwe imali ekuvulenywe ngawo kungendeka ibe ngu500 million emarandi loludzaba lugcine luphothulwa ngaphandle kwenkantolo. Engcabano Please Call Me lowasungulwa nguNkosana Makate. It has been going on for over 18 years now. So the closure of this litigation provides more certainty around the investment case of the business, and especially does provide more certainty around the quantum of the settlement and that it won't be as initially expected. Makate uqinisekisile ukuthi sekuvunyelwene kepha imali lekuvunyelwene ngayo iyimfihlo. Kungunyalo labaqambelako bayilinganisela emkhathini kwa350 kuya ku700 million emarandi. Vodacom hasn't disclosed the settlement amount, which already tells us that as per the JSE listing requirements, that it's not a material amount, so it's not going to be more than 1% of their revenue. Itabe imemetela imiphumela yayo ngemsombuluko. Asivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Umqeqeshi webafana Hugo Broos uthi 80% welicembu lakhe lelitawudlala ku-Africa Cup of Nations enyangeni letako eMorocco selihlangene. Broos uthi linyendi lebadlali iqenjini lesive ngulabo lababida ngesikhathi kuhlungelwa iAfcon nenzebe yemhlaba. Kanti uvete lokhu ngesikhathi amemetela licembu lakhe lamuhla lelitawudlala umdlalo webungani neZambia evikini lelitako. Umdlalo wabafana leZambia umdlalo wobungani losamenyetelo lotawudlalwa la kuleli. Broos lo mdlalo obalekile njengoba bende malungiselelo yeAfcon. Why we only play one game? Well, when you see the overloaded program for the moment in PSL that players are playing every 3 days, I wanted to, how you call it in English,
save them a little bit of another 2 games with the national team. AFCON is so important that we can't make big changes now. I want to keep the group together that qualified for AFCON and also for World Cup, and we will see in the next months, already maybe in March, that they will try to call some other goalkeepers and to see what we will do with them in the future. Proshupinzo wavakalisa ukuthi indzawo ivulekile wonke umdlalo otawudlala kahle isengakaqali AFCON. Masindi nemtanjelo Orlando Pirates naKeleto Magala weSkhokhono United bayaqala kubita ecenjini lesive. Dingako-ke talamuhla sihlangane kusile kanzi uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikhona tesixhosa kuyo lenkundla. Sikhona Simo Selitulu naNtozakhe Mathebula Inthamba Malenhle. Sikubingelele sikwamukele kunasi Simo Selitulu kusihlwa namuhla ngora lomuhle sibakhuluke kulindelwa kanti ke masibuka sithombe sethu ngora lomuhle akhombisa kuba mahlalo khulu emathuba emvula mabuka cisheke lathunza letsempumola yelive njengoba lapha ku 80% emncenyeni empumalanga kanjalo ke la nesifundza ke la eFree State njengoba qhubeke njalo lawo mathuba emvula kuba lapha kuyeke la 80% kanti naselangela kusasa asesekhona lawo mathuba lapha kuyeke la 60% njengoba ubona nangala esifundzeni letseligwini elive ngora lomuhle inkungu ikhombisa ke la kukhasa phasi kuleto tindzawo lote ngora lomuhle kanti ke masithubeka sekubukela ke la isixwayiso lezola baka South African Weather Service likhombisa kuduma kakhulu mawubuka ke la enkabini elive kanjalo ke nemoya lomatima lobonakala ke la uvunguta ikakhulukati etfundzeni letseligwini elive kanti ke nasibuka ke naselangeni lakusasa lichubeke njalo ke nekuduma ngora lomuhle kanti ke nalomoya uchubeke njalo ke ngora lomuhle ikakhulukati mawubuka ke la etfundzeni lesekasi nelive kanti ke masibukela ke la imazinga ekhisi sokutheme njani elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng tindzawo letfana nabo Pretoria lapha ku 2021 eBroncos Parade kanti ke 18 eSprings ngora lomuhle kanti ke eLimpopo indzawo letfana nabo Musina likhombisa ke kuphola nangale kubuliphala lenga 25 ibuThabazimbe eBekkersford lapha kuyeke la 24 kanti ke sifundza impumela kanzawo letfana nabo Sikhukhuza lipholile ngayeke la 23-17 mawubuka ke la eMbombela 15 ngale ke Carolina kanti ke sifundza kwaZulu-Natal eMnambithi lapha ku 16 nabo Vryheid 22 ku Richards Bay wehlele ku Durban kanjalo nakubo Port Shepstone ngora lomuhle kanti ke Eastern Cape indzawo letfana nabo Grafi lapha ku 29 likhombisa ke la kufuthumala 19 eMthatha lipholile bo East London bo Makhanda nga 23 ngora lomuhle kanti ke iNtshonalanga Kapa iWestern Cape shisa likhipha umkoveje neFredendal ngaye 40 wehlele bo Glen Williams nga 39 kanti ke P4 West nakhona kuyashisa nga 32 kanti ke iNorthern Cape indzawo letfana ke la nabo Uppington lapha ku 34 nakubo Springbok uCalvina likhombisa ke kushisa nakhona ngora lomuhle kuleto indzawo leto kanti ke la iFree State masibuka ke la ku Bothaville ikakhulukati kuleto indzawo ehlele bo Welcome nakubo Bloemfontein lapha ku 25 ngora lomuhle likhombisa ke la kushisa kanti ke masibuka ke la sifundza iNorth West ngora lomuhle indzawo letfana nabo Tosca wehlele kubo Vryburg kanjalo nakubo Taung likhombisa ke la kuphola ngora lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube lobuhle.